Ujambo na karibu tena mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa radio television Ngyoku popote ambapo unatufuata ulimwenguni, na muda kama nao unavyotutazama, tuko kwenye shamba la vita. Zama nyuma yangu waaskari wanapita pita, ni maeneo ya vita ambapo tumekuja leo kuja kukuletea habari ya muwe karibu ya media zenu, karibu ya television zenu ambazo mnatufuata popote ulimwenguni. Na katika siku ya leo tuko katika kikosi cha wazalendo pamoja na FRDC ambao wanafukuzia M23 ambao wanakaa katika milima mirefu ya tarafa la Fizi. Na hapa tuko naye Jemedari William Amuri ya Kutumba, na kwa mengi zaidi unaweza kusikiliza hali ya vita ambayo inaendelea kwa siku ya leo. Repo pembeni yetu hapa, adui yaenda fasi, lakini mjue kama ule adui anawafuata nyinyi, abaangamize nyinyi. Sasa wewe unafuatwa na adui, wewe unaanza kuchoka mbele ya wakati. Adui yako mbio kukufuata wewe, lakini wewe unaanza kuchoka. Wakati unaanza choka, adui atakumaliza tu. Usiwaze kama tunashindwa na huyo adui hapa leo, tutapata bahati hapa. Naona gouvernement kisi nafanya gouvernement yetu. Muniambie hapa kama kwa gouvernement nyingine ishakakuya piga hapa banani hapa banani hapa watu wengi hapa. Mshaka iona. Useme kama mshaka iona ya kupiga hapa. Lakini siku sasa le fait banaanza proclamer sasa le fait hapa sema no, hivi tunafaa sasa le fait vita inaisha. Inasimama. Bona zani hii nani shida itabaki iko hapa. Hii muiba itabakia iko hapa. Unaona? M23 kama wana declarer sasa le fait iko. M23 tabakia pale. Na kama anabakia pale M23, ujue kama uko na probleme. Tuko na probleme kubwa. Mpaka tujidone nguvu sana. Tufukuze M23 hapa. Niliwaambia sema population civile haiko enemy. Population civile ni population civile. Tuko apele kusekirize population civile. Bote beko pale. Utakuta mtu ndio unaimuita sema no ule ni Munyarwanda sava. Umuita Munyamulenge sava. Lakini mission yetu ni kusema population civile tunaisekirize. Wewe mwenye tunafuata ni adui. Tunafuata ule mwenye na silaha ndio tunafuata. Kwa hiyo tupende nchi yetu. Tujidone courage ya kufukuza na adui. Leta inatuma troop kikosi ya kufukuza ule adui, ifo bafanye kitu kimoja na ba VDP. Usizani kwamba mtakuwa ba VDP wenye mfanye kazi. Mipango ingine iko nakuya. Lakini kitu cha kwanza tunaambiliwa ni kusema kwamba tuondoe M23 msehemu za Minembwe, sehemu za Mikenge partout. Fasi yote nani M23 na occupé. Nous République démocratique ya Congo yote. Il faut tufukuze M23 partout. Na tumuvushe Rwanda. Kongo ibakie Kongo yote mu controle ya gouvernement yetu. Ile ndio mission yenye sisi tuko nayo. Hauko VDP sababu kuja hapa presence hapa unapenda unakuja unapenda unarudia. Hapana. Na ndio maana bana organiser kitu mmoja wanaita centre de formation ya ba VDP kule Kikono. Ni rais mwenye ndio anaorganize hiyo. Sababu kitu hilo kinasumbua sana. Mko wapambanaji. Mko nguvu. Lakini mnakosa kitu hiki kimoja, mnakijua. Nani atakisema hapa? Mnakosa kitu kimoja, nani atasema hapa? Mnakosa nini? Mafunzo. Nasikia kule. Mnakosa discipline. Mko nguvu, mko chupavu, lakini mnakosa discipline. Ili kusema bakia hapa mpaka nouvelle ordre. Mko nabakia vile? Sasa. Bakia vile. Tuko nakosa. Soda kama unaweza kamata bunduki. Faut ufunzo kujua discipline ni nini. Unabakia pale 2 jours uko pale. Jusqu'à nouvelle ordre. Ndio soda. Soda hauna discipline na plateau moja yenye ina discipline utakusumbua hapa. Leo ile ni kitu ambacho napenda kuambia kwamba hivi tuko na kazi hapa yenye tutafanya. Hii tuko yote ya sisi yote. Tunaenda kwa njia hii. Unasikia vile? Kwa njia hii. Ya halo. Unasikia vile? Watu tunatafuta kufanya wote tuko wapele kufanya ile kazi.
Sio wote tutasogelea kule, sio wote tutasogelea kule. Hii kikosi hii. Panga batu yote benye biko hapa, panga. Ilihesabia mabunduki ilikuwa kule ile. Alors na wengine bote hata kama unakosa bunduki utaenda. Donc twende tuikale kule. Naona hivi. Tusera adui. Kesho yake tuangalie namna gani kazi tutafanya kwanza kesho na kesho yake. Labda ile adui tutamtosha pale. Na adui condition tumtoshe mwa ile sehemu. Ndio tunapatana hivi. Tutosha adui mwa ile sehemu. Ile sehemu yenyewe mnajua. Penye kuna bakia adui ifaa atoke. Atatoka kwa eforo yetu sie bote. Baibu, bagepare, banani, batigre na bengine sie bote. Tunakonsantre hapa banikala mwa axe hapa nikala hapa kila batu kama tunaachilia baibu wao peke. Unaona banaenda hivi nyuma yao adui anabakontourner hivi. Non, tunaba exploser mu danger. Non, il faut adui asikose fasi ya kusema anaweza kudeborder hivi. Kule kunakuwa wazi. Sasa vile iko kutandarukala iko wazi, nadhani kutatusaidia sana. Donc tuko hapa kwa ajili ya kazi. Donc vraiment tu préparer batu waondoke. Bwana kazi ni yako, andaa watu. Tulikuja hapa kwa ajili ya kazi. Chakula kingine vyote tutakula watu kule. Nasikia vipi? Nasema vingine vyote na chakula vingine vyote watu kule. Unanielewa hivi? Kama nasema vingine vyote maana yake iko pale. Sababu mimi peke nitakuwa kule. Vingine vyote mtakuta watu kule. Hapana hapa. Nasikia vile? Nasema chakula na vingine vyote mtakuta watu kule. Tuanze kuondoka. Kwanza ulete apesa noma kopi 15 hata 20. Nasikia vile? Wengine wakati na prepare hapa. Tunaweza hesabia hapa 1 2 3 4 vile mnajua na chef wa